每一位参与线上崇拜的弟兄姐妹平安，愿神的话语进入你心，使富足喜乐的盼望应许在生活中的每一个角落。虽然我们现在正处于暴风圈中，但上帝的恩典永远不落空。透过线上礼拜，我们一起齐声来赞美我们的神，宣召。Now, Hani, upauripan ningda palias kisu nai ni simadlan no tau talakar atau ni patayai lipong adatla sorsaku kawas. O papauripan aku ku maurahai tapuanan tamdaw. O lalibutan aku ku mi taong tapuanan tamdaw. 他要你脱离一切隐患，脱离一切致命瘟疫。上帝说：“我要拯救我爱的人，我要保护敬拜我的人。”这个时候，我们要来唱诗。阿美圣诗54首。记载在出埃及记30章11到12节。出埃及记30章11到12节。耶和华晓谕摩西说：“你要按以色列人被数的计算总数，你数的时候，他们个人要为自己的生命把赎价供给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。凡过去归那些被数之人的，每人要按圣所的平，拿银子半舍克勒，
这半舍客勒是奉耶和华的礼物，一舍客勒是20季拉。凡过去归那些被赎的人，从20岁以外的，要将这礼物奉给耶和华。他们为赎生命，将礼物奉给耶和华。富足的不可多出，贫穷的也不可少出，个人要出半舍客勒。你要从以色列人收这赎罪银，作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人做纪念，赎生命。平安，萨利嘎嘎。传道今天要分享的题目是负起应有的责任。透过出埃及记30章11到16节赎罪银，赎罪银这3个字，到底对每一位基督徒给予什么样的祝福？透过这段经文，我们来反思。小陈啊，准备上班，他却站在自己的车前面，看着前方的车辆大排长龙，在等着一台连结车离开那路口。就这样，大家在等待的过程当中，这时间啊，只要一长，就开始显出不耐烦的表情，开始骂声不断。而身处在车前面的小陈呢，看见了这样子的一个谩骂，不断的侵袭在自己的耳中，于是他也加入了这个谩骂的行列。突然有一位机车骑士看见这个情形是如此的糟糕，于是他赶快跑到连结车的前面，替连结车指挥，好让连结车可以进到工厂里面。因此回途的车辆也开始疏散起来。我们一起来祷告。创造我们的主上帝，拯救我们的主基督，恳求圣灵再次的邀请你进入我们的心门，更新我们的灵魂。Misalnya itu tahap nu karayana tabang akawas niam, umi pauripai tamianan a Yesus Kristus, mitu masai tamianan apan sada adingu, nanai, pahatan Yesus anini ku parucok niam, picumut ami saballeh tu adingu niam, pakai ni ingangan Yesus Kristus ami turun, amin。上个礼拜我们谈到会幕所使用的火。全是来自于耶和华，他不仅仅透过这个火接纳了我们的献祭，也接纳我们心灵诚实的敬拜与祷告。以及了阿里海，pakai ni inamar no pitaongan kuratu titanan, unini anamar satu unani tini aji Yehova akawas ami bapur。Mirayap tu ni pacakat kita. Mirayap tu i parucaan taong atau turun kita。透过上下文，我们来谈谈相谈与赎罪祭的关系。他们之间的关系是代求与救赎的表明。虽然这之间隐藏了很多很多的事情。但是透过这样子的一个赎罪营，让我们更加明白赎罪营在相谈后面所带来的教导以及它存在的意义。Pagani tunarato mihapinan kita, masamana ko ni kakapit nuna pahiway ato taklakim tu tatulungan no orip nangrap.Unini ani kakapit no lemak no tutungay ku turun atau sahpur ama paurit ku pahapinangan anu mamanga ay nenenganen kuna lemak
Usapat na matitaanan ang mga na to tatlakim to tatulungan no urik ng dai pakingway. 而关于赎价银，我们可以去探讨。我们不仅要问以色列人还为什么需要赎罪银呢？他们不是已经被上主从法老的手中给救赎出来了吗？更何况在那一天的晚上，他们宰杀羔羊，将血涂在门楣上，就这样，以色列人早就已经经历过逾越节羊羔所带来的救赎，不是吗？那么为什么短短的一年还要这些东西呢？ Military kita nawiro tatlakim ta tulungan no urip no Israel mapa urip tu no kawas naniji falau apa satlak canda kia mapa tu sire apa sisit i pawahan tu remes tu ya tatlaya wahadini ai mata lipai tu na Israel atam lau amapa urip nika caai pat 在爱个自在阿弥和在安，那为如何？古那米蒂尼爱啊什么少？亲爱的弟兄姐妹，当我们常常可以在圣经当中，常常以动物或矿物质来预表基督，常常会用比如说动物是牛、羊、马，而植物是葡萄、无花果、荆棘，而矿物呢，常常会用金、银、宝石来预表基督。因此，当我们看30章，我们不难想象，这不仅仅是基督救赎的宝血，更是一份极高无比的代价。Manarit amapahapinan no sesoko pinanuang atul ladisitlanku sa paayaw pagkapanachi Kristoan ukurong siri apa kerugilan pagi susu sukung tecekak no fakolah akim atas lakim ufatlawan satu tato turung ci Kristoan turupuro cepang tumiswalan tu tatlakim upahapinangan tu remas tu sapi asapa urip ni Kristo utatlamaan nai aji atsaai 而透过13节，凡过去归那些被赎的人，每人要按圣所凭拿银子半舍客勒。这半舍客勒是奉给耶和华的礼物。亲爱的弟兄姐妹，如果我们看另外一个翻译，我们可以看见的是，这半舍客勒是奉给耶和华的举祭。正因为翻译上的问题，并没有很明确的给诠释出来，因此大多人会觉得哇，这只是奉给耶和华的礼物。但亲爱的弟兄姐妹，当我们看见这赎罪银，就是我们被救赎后所要付出的代价，因此它被称为一个很重要的名字，它叫做举祭。Usuar ini caai kahapinang kuna suar, saka caai kapanatu taklamaan nai atlamaku arumanai, usa urip tatlakim umasalakai tu sapa uripai i titaanan。因此，如果我们回去看利未记8章22到29节，你们慢慢看没有关系。传道在这里告诉各位，利未记当中所提的举祭。正是说明以色列人民甘心乐意的来侍奉、来奉献自己的金、银、铜，甚至是最珍贵的朱红线。更重要的是，当他们奉献，为的是要来制作帐幕，透过人们的奉献成为举祭，而这份目的就是在于建造神的居所。你会想，那是在旧约啊。但是我要告诉弟兄姐妹，在新约中，则是建造基督的身体，好让每一位在教会里面的人都能够享有三位一体神所带来的交通与平安。
透过举记，我们可以知道，原来这个没有翻译的礼物，却是一个很极为重要的教导。神要的并不是我们的钱，而是要透过赎罪营，叫人明白这救赎的恩典。因为基督是我们的一切，在他以外别无所求。Pakani patu ayai mafana kita, zai ku paisu itaku hanu kawas. Upakani ai kala hapur nurarau asira itu tamtau. Cikiristu ku purung no urip kita, awai tuku rumah。再次的回到人口普查，12节说，你们要按以色列被赎的计算总数，他们个人要为自己的生命把把赎价奉给耶和华，免得被赎的时候在他们中间有灾殃。透过总数这个希伯来字，它可以被翻译成人口调查。更重要的是，它也可以翻译成眷顾跟需要。Purunu sabusi mihabinang tu tamtau no Israel. Mengai pakai ni ni satiput ku khasuar。当我们回去看创世纪15章5节，上主领亚伯拉罕数点星辰，并告诉他的后裔将要如此。当我们看见上主要亚伯拉罕去数点，这个数点正是在告诉我们，观看这个创造世界的是谁，这大有能力的是谁。诗篇147篇4到5节，他说，他数点星宿的数目，一一称他的名。我们的主大为最有能力，他的智慧无法估计。亲爱的弟兄姐妹，数算数字不只是计算的方式，更重要的是，上主正在告诉我们，谁才是这个世界的掌管者。数算不只是一个计算的方式，更重要的是，透过这个计算，透过这个数算，神要告诉我们一个重要的目的。谁才是这个世界的掌管者？Satapangan sapalima atsipang sakalima atusir keritlen nukawaji Abrahaman ami sausi tu uis sorsa hahatini ka lumaanku telut isu handinga upagapan natin taanan to na sausi pahapinang jima ay ku misanga ay to tahap no kakarayan jima ku ya ci itzalay sarika kama bolong sa usian sa ay ka atlang u pi sa usi at lemak utat lama anai uswar no kawa jima ay ku mikuanan to na hekar。因此，我们这些神的子民，是神所拣选的产业。更是他数点后的祝福。彼得前书2章9节说：“唯有你们是被拣选的族类，是君尊祭司的体系，是圣别的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入他奇妙之光的人。”亲爱的弟兄姐妹，回顾旧约，可以帮助我们更加认识神的作为与祝福。借着神的拣选，过去的以色列百姓与亚伯拉罕，都是要我们学习如何来彰显他奇妙之光的美德。正因为你我都是被拣选的皇族，更应该彰显他荣耀的冠冕才是。Umisawa anu kawas pinacatlan kita, unipilian tu sakatayar, sakacacay no pitiro, sakatusa at sipang
saka siwa atau share. Sarika kama bolong, tiuran aminanang ko katalangay at sudrat. Mapapatlama kita amapanato lemak no kawas atau sakalamat. Pilihan no kawas tugu Islay Pinauran atau Ji Abrahaman. Umina namay pahapin ko kapagkaan adit no kawas. O sa kapili no miso atau kaku. O paaldit apahapin ng ijingaan. 因此，神他渴慕他的行动处在这个土地上。 而神透过帐幕，为的是要神与他所拣选的百姓，甚至是你跟我，与我们同行在这个世界上。但旧约里面的百姓，甚至是现代的我们，却往往没有走在与神同行的道路，因为我们的处境，往往是被仇敌的诱惑与攻击。 因此，我们的环境充满了许许多多的诱惑，消灭了我们对神的渴慕。因此，我们去追随神的道路上，撒旦摆设了许许多多的诱惑，许许多多的名声、金钱，来拦阻我们归向神。因此，神他才要与我们同行，在这个我们所行的地上。 重要的是，神的同在，为的是要来保守我们。Ihakar ko taluan o sabi pilian o kawas o sinaulan ningna tu Israel. Kisu atau kaku kuruma mikapun titaanan ihakar. Ikatanangay apinauran tahan ini titaanan anini. Pakalitamo tu sawi atau mikariang nauhan arumman ko atla ita. O atla no mita ko pilariasan titaanan tu kawas. Mikahit no sakacingangan sakacipi pitla atau atlihaya itu satena saka o pikaput no kawasan titaanan o patlamai titaanan。当我们看见以弗所教会里面，我们就会看见教会是整个充满神的荣耀。怎么说？以弗所书那赐人智慧的圣灵给你们，他在圣徒中得基业，有何等丰盛的荣耀！神的丰满就是神的帐幕，就是三位一体的神在他的选民里面。因此，我们可以看见以弗所教会虽然处在那繁华的都市，充满异教之风的环境，他们渴慕真理的追求，却是让人看见神所赏赐的丰盛。Episo akiugay mi araw ko pitumas nu kawas, matumas nu kawas pitaungan, tuna tuluay maratsitsay kawas itira laluma. Utara matakatay ko siyakay no ipiso. Matumas no masa sinumaruma ay ko pakairaan. Nika maaraw ko suaw no tamtraw amikilim to sualinay agawas。回到会幕的摆设，上个礼拜我们提到，若没有神而来的火，我们生命的服事也只是一滩的臭土，以及成为一个没有用的灰烬。因此，当我们归向他，寻求上主的烈火，我们才能够成为一位刚强有力的馨香器。这也是神在地上所要祝福的行动。比巴德利以大陆安。Ucila alihai ira aku ni suaran titaanan anu awai ku nanu kawasai an namar
Ko approach no urip no mita amatayar ijinglaan. Saka dengan papasaira ita ijinglaan medongos to na nutapang namarta. Paka pasatlak kita tuya pangsisay sapa tuay. Unini usapakan namatlaw no kawas itini i kalano. 因此，教会更应当仰赖基督做我们的赎罪营。没有赎罪营，神的居所教会就无法建造，甚至是维持。当然，没有赎罪营，什么事工与维护也做不了。赎罪营 也关联到征召的精兵，在地上为神来宣扬福音，成为征战的部队。Awai tu taklakim tu tatulung no urip, zai pakatayar tu kiukai no kawas. Anu awawa ku taklakim tu tatulung no urip, awai ku approach ku kalu tayar Alihai ku niga kakapit tuna tatlakim tu tatulung no urip mara supitay mara papatenak tu pukuing no kawas mami luur. 启示录2章4到5节，可是我有反对你一条。 就是你抛弃了你起初的爱德，所以你该回想你是哪里跌下，你该悔改。先前所行的事，若你不悔改，我就要临于你，把你的灯台从原处挪去。前面我们看到以弗所教会的丰富，但他们误把真理当作衡量人的标准，因此他们失去了爱心。 即便他们拥有辨识异端的能力，甚至是讲解真理奥秘的诠释，他们的信仰就如保罗所说的：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般，变得只是一堆无用的器皿。” 使我们做光盐的身份，将从我们的身份来挪去，无法在人面前见证上帝的荣美。Bagay ni kalfahay akiukay no ipisu maaraw no mita. Nika, bagay ni nang rai tamslaw ko sa katayar, misitlay to ko ya mi urahay aparocho. Ano mahapinapinang ko mi jununwasay itzer mi pagapanatos alin matiya mi sualan ni puro am singku ano mapanapanaka ko aswar tuna roma aswar no tini cukay aswar ano away ko ora matiya to kahatlangan takingkingan kakusaan. Manaawaay ko approach ko sa katayar. Mawanig to kuya mana jadi ay urip no mita. Sa ay kasatlak to mi ahliyay wazay no kawas. 因此，当我们看见30章15节。 他怎么教导我们？他们说，他们为生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，个人要出半舍客勒。亲爱的弟兄姐妹，跟随主的道路，往往让我们深受环境的阻碍，而扭曲了真理的教导。相信这一阵子，我们都在为厕所的修缮而烦恼。 按着人心的智慧，按着人的能力来解决。
Sarigga kama bolong mituor ciyesan ira-ira saku sakataneng atau Maria sai tu mucerai a sifana tuna Mariau ami sungira tu pinju irago kaasasla nu tengir tangar pakanian tuna hamdawan a pana ami lemak但亲爱的弟兄姐妹，若我们每一个月里面遵行神所教导我们的11奉献的时候，相信教会是走向活泼、丰富、平衡的教会。亲爱的弟兄姐妹，若我们遵行11奉献，我们就会去遵行上帝所说的：富足的不可以多出，贫穷的不可以少出，个人要出半舍客勒。这里在教导我们的，不是用着自己的聪明才智，而是对神的回应。每一个人都要献甘心乐意的半舍客勒。那个sarigga kaau anomi berdoa kita tu bila fulai mi satlatu mutapai zitsai king i lata o kado fahai tak iraka kiukai o tatulungai kuni kiukai no mita soanu kawas o pisatrak tu tatulungan no urip tu tatlakim i pada saat hanku pakasuyai atau citra pongai tamsau aka atlihayan tuna citra pongai aka mamangan kuna paku sia为什么富人不能多出，穷人不能少出呢？因为赎罪营的意义是把人的生命赎救出来。今天的教会失去合一的爱心，往往会在经济上比较，往往会在奉献上比较，往往会在服事上比较，谁比较厉害？那为如aka alihayan tuna cita fongai aka mamangan kuna pakusia sau han u sapa urip au tu urip nu tamsau tu tatulungan tuna tatlakim tu tatulungan nu urip umana sawat lai tuku miurahai a farajo nu kiukai anini malalipet tu kiacai malalipet tu king malalipet tu tayar ikiukai。但亲爱的弟兄姐妹，不管我们多么有能力，不要忘了，我们在上帝的眼中价值都一样，因为在上帝的眼中，每一个人都是用耶稣基督那重价给救赎回来的。那个anu hakuwa ku itzer aga kapawan mana catlai ku pi arau nu kawasi ti taanat nau hani satu nanu uripain Yesus Kristus ku urip numita。在今天的教会，人数如同经文中的军力，时常在教会里面被提出来，成为教会兴旺的指标。我kalau kiukai anini mati yang uswar isesyo manali mas pasatlak ikiukai manapawui mapaluit lai tu saka lahat nu kiukai。然而，教会的头是基督，不是人；教会的事工是荣耀神，不是人。尽管教会需要面对许许多多的考验，如同神考验约拿一般那样来考验我们，但亲爱的弟兄姐妹，神没有放弃约拿，更不会放弃你跟我。Kiristoku tangar nu kiukai
Zai ku tham tlau ku papahama ku ngangan nu kawas amatayar tu na kiukai atayar ku tham tlau. Anu ira-ira ku sasu ayawan nu kiukai tu kaha catlesan mati ya u pi seking nu kawas ji yona i titanan niga zaai pi sawar ku kawas titanan. 当我们回到上文1到10节，我们看见香坛在制作的步骤跟用途的时候，我们便能够明白，应当遵行上主的启示，使我们的生命在世世代代当中都可以成为分别为圣之物。亲爱的弟兄姐妹，一开始我们听见小城的故事，我们是不是也只在乎自己，却不愿为这个世界、为神的居所负起应负的责任呢？Tikuan ita ami araw kuna ratu sabimaan misanga tuna pahiu umamafana tu kita umi lulu tu sipananu kawas mana makuratsai lalu sitlan mana sakatayar i rai no urip numita。亲爱的弟兄姐妹，当我们都愿意学习范舍克勒的教导，我们的生命里面才会充满神的火热。因此，我们面对11奉献，甚至我们现在所谈的赎罪祭的教导，就会成为我们甘心乐意的祭品。一位甘心乐意献祭与感恩的人，更乐意承担神所托付的教会，可以活出一个刚强、活泼、丰富而优越美妙的教会。Anumatmas no lingkat no kawas ko urip no mitang miso ayaw tu kapakingking atau tatlakim tu tatulong no urip asipana. Uca-aca ay tu ka ihli tu sabacakat kita. Umafana ay mikhan siya tu papeli ay tamklaw. Maura ami tamurong tu papelian no kawas atayar ikiukay. Tanda tek mapaurip laluanay kalufahay ufan zara atu sakanga ay no kawas。亲爱的弟兄姐妹，我们会不会在这个世界活在一个迷惘无知的环境里面呢？即便我们认识了真理，我们也会不会像以弗所教会，常常用着自己的想法、贡献、爱人、陪伴人呢？亲爱的弟兄姐妹，我们更应当的去思考，在这个世代里面，我们要如何成为一个分别为圣的器皿呢？在馨香在香坛后面的赎罪祭，给了我们什么样的反思？米图伦吉达，我们一起来祷告。Sirai atapang sunimasing nanikai ay masawi kami maulah tuna hekalai lemak unu thamtlau ku pi katun tu kadut lemak maurib saka wamao palaleng ku mata niam mi arau tu pakapana isu nauhan cai tu pakasatla kami tu patudutlam isu tayar caai tu kal dimala tu ni kakak kina falah urip no lengan wawa yes nanai haburan kuya mi sa aku ai lemak niam naditan padat tu elit isu ku pada niam nanai
para mujalan ku van cara adingu ku pi arau no mata niam pakai ni i pi arau isuku harateng no niam pakai ni i pasalin no harajo mapana a pakatayar tu papelian isu a rujak masapaluh ku kaput no orib 亲爱的天父，对不起，我们很容易受到迷惑，喜欢用外在或才能，或者容貌，或者是权位，甚至是用财富来衡量一个人的价值。因此，我们很容易把自己或他人的价值给贬低。这也是因为我们没有站在你的眼光来看世界、看人，就不知道你为我们所付出的是用独生子那十字架宝贵救赎的恩典。亲爱的主，求你来赦免我们骄傲的眼见，好叫我们的心能够被你光照。恳求圣灵引导我们，时常按着主你的眼光来看世界。当我们用你的眼光来思量这个世界，我们的心就能够去思量我们身边的人。因此，我们能够活出愿意为你牺牲、愿意为你奉献、愿意爱人的新生命。谢谢主，阿盖尼安安尼耶稣基督阿弥陀佛，阿门。这个时候，我们要来唱回应诗。乌多伦努达邦，我们一起来念主祷文。我玛尼亚伊卡卡莱安，南奈马巴哈曼古尼嘎班扎莱努昂安伊苏，巴泰尼恩古尼古安伊苏阿基达基，巴拉哈吉恩古那巴罗佐安伊苏伊蒂尼伊卡拉努，马蒂亚乌努伊卡卡莱安奈，巴普利恩卡米多诺安尼尼埃阿萨卡乌里尼亚。Hapuran ku rarau niam, mati yau ni hapur niam tu paradawai I tamianan, kelitlan kami tu sakata au ka sawi niam, pauriban kami a palias nai tadi hai, nau hani umi guanan uji zelai uji alit lai kisu a mi laut, amen。接下来我们要来报告。9月12号下周主日圣工，主理的是由林仁山牧师，而诗会林东记长老，诗琴刘英珠指示，诗线叶德生指示。下周的经文是约翰福音2章1到11节，
而下周的诗歌是阿美圣诗191首、126首。阿美圣诗191首以及126首。总会中会教会消息：9月26号下午2点，在石山教会举行长职祷告会，请同工预备心参加。10月3号下午3点为东美中会全台大净坛，欢迎大家参与。下周主日由灵人山牧师主理，并举行圣礼典，而圣礼典分饼者由高成才长老，分杯者由林东记长老来服侍。第4点，我们继续为着教会的肢体软弱来代求，求神安慰与医治临在我们每位软弱的肢体当中得着复原。我们也为着教会的老旧厕所的修缮代祷及奉献。我们恳求神赐下他的美意在我们中间，让他的祝福临在他所爱的教会里面。祝祷米拉亚基达，那奈我阿拉爱你耶稣基督，我比感动怒放在爱灵我，我只是不来都是来怒我们伊卡卡来yan。Maralit amikaput tu wamanu kawas I pinaranu kakaurahan nu kawas. Kimatini tahira I lawut. 愿耶稣基督的恩惠、圣灵的感动、天父赦免之恩，常与每一位神所爱的子民同在，从今直到永永远远。Pagani ingan ngan Yesus Kristus ami turun. Amin.